Prve 4 žene koje stignu na cilj ulaze u finale koje će biti za 15 minuta. Jeste li spremne? Čekaj, kaj mu 15 minuta? Pazite na drvo tamo iza, jebote. Na svoje mjesta, sada zaba! Bez sisanja, bez diranja! Može s obje strane! O jebote, morate ga obići, jebote! Obići! Pono. Jebote, ovoliko sisa, nisam vidio. Okej, znači, obiđite mrcinu. To je bit, 3-4 sat. Odete oko njega, gledate u njegove sise jer je to loše. I ko prvi dođe do mene, plasirao su u finale. Prve 4 žene su se plasirale u finale. 3-4 sad! Bez diranja sisa. Ajde, pljesak! 1, 2, 3, 4! Bravo! Dirala si sise, dirala si muškarca, to je u redu. Vidimo se kasnije za 10 minuta, idemo muškarci koji su spremni za isto ovo. Ali ćemo naći jednu ženu. Nemoj se micat, jebote. Ti si svjetionik ovim mladićima, pijanim konjima. Na 3-4 sad mladići, ajmo! Velika igra! Jedan manje! Jesam rekao bez diranja, jebote. Isuse Bože, evo. I tako! I su ovo ljudi ili klokani, šta je ovo, majstori? Sitno! Nema predaje! To je ljud! To je čovjek! Jesu to gaće? Nisu. 432 pive koje su bile prijavljene. Ajmo jedan pljesak. Da, nije bilo lako našim sucima, čestitke njima koji su sve to odradili u ovih tjedan, dva. Bilo je puno posla, bilo je zahtjevnog posla i evo, konačno imamo pobjednike.